Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu sa tasim kini kilong kimat makongsan jong ka khubor. Sedang ka program ai jing hikai sampriti 9 jong kisipai India bat Bangladesh ha umroi Meghalaya nin kasngi. In penlong jialang Menteri Rang Ba ke Meghalaya u Konrad ke Sangma sahajawai menta kasngi. Bat rai kaliang persya jong kayang robar thawan ke Nagaland ke Naga People's Front NPF ban pinki ban shim deka resolution ban persya ya ke Citizenship Amendment Act arhaja khat khandai. Ka program ai jing hikai bakhat sausingi jong ke sipai India bat Bangladesh kabala ai kerteng sampriti 9 kala sedang nun kasngi ha umroi Meghalaya. Kejing temu ha ke bapenlong ya kene kejing hikai kalong banang penklan ya kejing ya lang ha kaliang kejing ada jong ki artli kiri. Kene kalong kesin ke besan bala penlong da ki artli kiri. Ya ke kenhun sipai na Bangladesh la ya lam da Brigadier General Muhammad Shafiul Azam bat baro aliang kinyo jing hikai halor ki boj elet ma punrukom Ndandru ka Command Post Exercise CPX bat ka Field Training Exercise FTX haki artayo banwan. Hadin kejialang hatura Menteri Rang Ba ka Meghalaya u Konrad Sangma penlong kejialang bat kekenhun Menteri Jungu sahajawai lasibin mensengi. Ha conference hall jong office u divisional officer soil and water conservation territorial division meetment do kajing tmu jong ke sarkar ha ka bapenlong ya kani kajing lang kalong banwanra kajing jan hapeding ke sarkar bat kipriu baro artle ki yeng dor bar thawan jong kari kila sakhi ya kajing kinwin da kalyang persya halor ke Citizenship Amendment Act ke NRC bat kiwai de kiman nin kasngi. Haraja Sabha lahapan pensenge ya ka dorbar hadu arbaje no phaisngi hadien bakalyang persya kala penkiwin halor ke Citizenship Amendment Act ke NPR bat kiwai de. Wat hadien bala penlong biang ya ka dorbar kidukot jong kaseng Congress Left DMC BSP SP bat kiwai kila persyang banwanra biang ya kaman. Hendrai u Deputy Chairman Harivansh Shimla Shashu. Unoy alam kaliang persya Ghulam Nabi Azad ulong. Baki breo hakal lengkeri kiyaki persya ya ke CAA. Bat ukentu ya usyong kunor ban ailat banyak keren halor kenikaman. Ka sorkar kalathong ya ke task force ban yada na kajing sapriang jong kajing pang coronavirus hapo kari. Kidukot jong kani ka task force ka kinthum yaw menteri ka kwait ka kya jong ka sokar pedeng u Dr. Harsh Vardhan u menteri ke Kambari u S. J. Shankar u menteri khana katanat Korbari u G. Kishan Reddy bat u menteri katanat Civil Aviation u Hardip Singh Puri. Habayakran ba kinong to kubor u Kishan Reddy ulong baka task force kanya kendo mentakasngi banya perkhat halor ki kendon banyada naga jingpang novel coronavirus. Menteri katanat ka kwet ka kya jong ka Meghalaya uba AL Hek hnen kasngi ulong balapha ki jingpentip shabaro ki District Medical Health Officer ki CHC bat PHC bakinlong ki bapet ngor bat pikir na ka jing sapriang ka jingpang coronavirus. Habayakran ba kinong thok kubor hasilong uba hek ulong ba ka sarkar kala penkre lada ja ba kani ka jingpang kawan da ka ba pentip ru ba empat yo jingtip bandan ba yo ya ka coronavirus hapo ka jela. Hakajuk kupor u secretary ka sokar pedeng ula penlong ke jingalang ha New Delhi bat ki hek ki han banyak keren halo ki jingpen kre banyak le persya ya ka novel coronavirus. Kini kedai ke All India Radio Shillong ke Bon Lam Shapi ya ke kubor. Kaliang persya jong kayeng dorbar thawan ke Nagaland ke Naga People's Front NPF kalarai ban pinki ban shim de ka resolution ban persya ya ke Citizenship Amendment Act CAA arhaja khat khandai ha ka dorbar mangtengka ka banwan ka ban sedang na du ka hinyau tarik hadu khat san tarik menta ugnai
Lashim ya kanikarai haka jinhalang jong kinong mikmat ke NPF kabala long hayeng jong President Kaseng Usuro Zele Luzetso layathu Secretary General ke NPF u achum bemo kikon hakinong thok kubor. Ukikon ulaong babaro kidukhat jong Kaseng ken pinlong ke jing jong kalai mengor shabar jong ke yeng dorbar thawan ban pin pau ke jing persya ya ka Citizenship Amendment Act CAA. Kaseng kan penya kunru na kabanta ka shuki speaker ka basathli namar ka jing klatno jong speaker uviko o yuso hak arpo khandai tarik unopra arhaja khat khandai. Ke election banjit yau speaker ka yang dorbar thawan ka Nagaland kan long haka hinyo tarik menta ubnai kasngi ka basdang e jong ka dorbar mangteka. Ka Women's Empowerment Committee jong ka yeng dorbar thawan ka Meghalaya nen kasngi ka larai banyakendu yak SP ka East Khasi Hills bat ki wede ki officer jong ka sarkar janla banyakran halor ka jingkano le thombor yak ka khna kan thai hashilong dangshen habakran bakino thokubor ka chairman jong ka committee ikong amparin lingdo ilaong ba ka committee kan sale yakandu ya USP yaw medical superintendent jong ka Ganesh Das Hospital but what yaw councillor jong ka sarkar na ka banta bantip company ya ka jingja kene ka jingja kala ja hakamit arpo khandai tarik upnai baladem haba sawut ki breu kila thombor ya ka longren yeng jong ka we ka khna kan thai ka badang khat saus nem karta ka Martin Luther Christian University MLCU rengkat ka jinga snok tilang bat ka Nirkomp RNBA Manipur bat ka Northeast Network kila penlong ya ka Northeast Land Conference ba arsngi kata haka laipo bat laipo we tari ukalalangkot baladem haka balaya tai sani halor ki mat ki biadai bat ka khandau ka syam ki an ki kanun ki trashnong bat ki lat ka mai jakpo Kajing temu bakong san jong ka seminar kalong ban lumlang hakaway karansan ya kinong don benta baro banyatai halor kimat bapher kibiaday bat kajing long try halor ka khandaw ka syam ki an ki kanun bat kumchuru ki an khandaw balabo nodu handai hakathan chatay lamingi habakran hakajing lang play ka kongsan Karina Chandran jongka Thomson Reuters Foundation kalaong bahaka jinglet jongka kalang kaperthai kalayo I baki kanthai ki jupan pau ya kamansim bachelor habak ya kandu ya kijing e bat kasngau baki kanthai hakathan chatay laming iru kilong kumtahi namar ki ham banya yale bat yakun banyo yala ki hok hakabiaday bat kanong kanti ya ka khandaw ka syap Ka Mizoram kalapoy siya ka final jong ka Hero Junior National Football Championship na kabanta ka Dr. B.C. Roy Trophy da ka bajab ya ka Meghalaya da shigo lanon ha ka jingele ka semi-final kabayatan pa kabalalong ha JN Stadium Shillong nin kasngi ulal chuan sanga ula thep ya ka ball ha ka goal ha ka minute ka ba prapo nyo bat ka ne kalawan ra jingjom ya ka Mizoram ban penkut ya kubor sa sisen ngan pesngau ya kimat bakongsan sedang ka program ajeng hikai sampriti 9 jong sipai India bat Bangladesh ha umroi Meghalaya nin kasngi in penlong jialang umentu rangba ka Meghalaya u konrat ke sangma sahajawai menta kasngi bat rai kalyang persya jong kayeng dorbar thawan ka Nagaland ka Naga People's Front NPF ban pinki ban shim de ka resolution ban persya ya ka Citizenship Amendment Act arhaja khat khandai katto ko kubor kalakon nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng inya so ba ka Daily Station nak banta ki kubor kini kedek All India Radio Shillong